Nalazimo se u prostoru Zavičajnog muzeja Žarkovo na izložbi Efemeris, predstavljanju dela bogatog legata Dejana Medakovića iz Muzeja grada Beograda. Možemo da se divimo porodičnim portretima i da steknemo jedan manji uvid u prebogatu kolekciju koju je Pavle Medaković, sin Dejana Medakovića, ostavio svom rodnom gradu Beogradu i na neki način zaista nas sve osvestio šta znači srpstvo, šta znači uopšte pojam Srbina van Srbije, šta je značaj porodice Medaković, a i drugih porodica na teritoriji Hrvatske. Muzej grada Beograda je izbor jer je to nakon rata Dejanovo prvo stalno radno mesto. Dejan Medaković je ono ime koje srpsko nacionalno pitanje zaista stavlja u prvi plan svog celoživotnog akademskog bavljenja uopšte istorijom umetnosti.